Ko-Office u Sub-Divisional Officer Pathar Khma ha kajinga snok tilang bat Ko-Office u Block Development Officer Jirang CNRD Block Ribhoi District mentara sengi arpoi terik kelalengkot kilayo ban pelong ya ke program ke bekerpang ban lek kemen ya ke sengi ken mau burom ya ke jingyo sensyar lak du jong jela Miglaya lani ke sengi bayo ya ke jela Bapura ke belatip kum ke Miglaya di ya ke bala pelong ha pelau jong Ko-Office u BDO Jirang. Hakini ke jingrakhi ke sengi ken mau burom ya ke jela lani ke Miglaya de lawan ban sakhilang de WMLE ke Jirang constituency ba sostene sotun kumukongsan ha ke jingadonlang ke Dr. Margaret Lingdo folklorist University jongka Tartu Estonia uba MB Tongper SDO Pathar Khma Civil Subdivision upa IMH Walang SIM ke Hima Jirang u Dr. P Hajong BDO Jirang lembat kiwe-kiwe ke officer lembat kiri pa. Hakini kesengi na kaliang Ko-Office u Sub-Divisional Officer Pathar Khma kelas samru ia ki MTAP lingba ke scheme Student Digital Learning Aid Scheme syaki kena school balayo ru ban pelong ia ke Miglaya Open Quiz ha ke balayo ru ban sami khusnam syaki nong job ki bala kloy ban ai jubab bat la penpo pen pieng shushu da ke jingwan ban ye shiminta ke kenhon ruai ke bapau nam jong ke district ke bala tip kum ke bernai bat ke jingi shiminta ki nong shat tenrai ki balawan ban pen i ke jing shat ne ki kenhon bapher Lawe kari bajat benril Kasyok hati ikon samla Jing snew berkai do dahusyar Rut nong tobe wanam aili Kisni kia kita yaste Kiro kumjongin mareste Panyeng hata ikdat panyo ikam Adin hapun pansyong aram Panyeng hata ikdat panyo ikam Adin hapun pansyong aram Ikdat banyo ikam Adin hapun pansyong alam Karena gecap Wan galumit lae Ekrarang scroll Kodo me pote Gana tindeng kambe baksa Iko ate Dame sopra nga Datang korasong onde Uwi ng kukanaw Rasik me korang na Dongjana nagtana me proslanan May chito gibimang Slan mo tabiban Iko atsuk me farang Dako jaksan ko gane Natslo na dimong ko Ituan ko baksa Uning rasong ko Dapada ko gane Atsip na pra me soke Wachuang bindak bewal Wachung rupinge Kam kariyo sekigo Itoko rete toko Ay titaja rete Mesukang nagakang ko Wamarakap Wamarakap Anong ulit sa ba? Ngaso
Banaya ko burom ka kraw ya education department ya ka sorkar hi baro gabala shimkya na kabanta kumno ban kentiu hakabini bat kani ka consensi ka bai ka jongi kipat ba kinongklet ya ka atrik jog banai December 8,000 arpo ar Kapatma Civil Subdivision Agaba Honorable Chief Minister Lawan Ban Play Kipaipa aka Western Ipoy kinsai ya ke jingkala nang ni shekmat Baga kwa ban penpau kemat jopi baro Baka Kapatma Civil Subdivision ka permanent building yin sayo no mentau snem ngaso wan ai ya ka burom bat ka jiro ya ka jingsim kia jong ga sarkar honorable chief minister Sir Conrad K. Sangma ipaipa idon kam ka sarkar ka sngap ka jila kalanang kiu ka konsensi ka jungi kalanang kiu idon kam kumno bangin hab ban focus lale ban ay kata ke jitre lang bat ki departments ki paper ki officers ki paper ki badon amat lagi department bat ka sorkar ban ay ke jitre lang idon kam man kintiu ya ka jela ka jungi bat kerpang idon kam man kintiu ya ka konsensi ka jungi ka bangai i baka don ya ka jinkerman baka konsensi ka jungi ka sadai na giway ni konsensi ibandai ka model jauh giway pati konsensi ganman scam ngingay scam banado mentang sngi kamtam ha pengiyo banyaraki ya gani ka sngi ya ka jingtap ka basan pulai snem jong ka jela ka jungi ikin mau burom ya ki nongile ya ka hill state ibala penyo engi ka ni ka jela ka bai ka jungi lengba ka jing i jingai ka jungki lengba ka jing len la de ka jungki ngilayo ya ka ne ka jela ka bi ka jungi min boy ki jing wai bo blay unang ya ka ku unang ya thesai ya ka jingker ku ya ka jela ka bi ka jungi bat kumju kerpang ya ka konsensi ka jungi jongi ka ba wemele jungpi umi kmat ku blay shibun ya ka office jong SDO civil Iba marun dot tongper kublai shibun ya ka office jong video jirang blog Dr. Hajong nangta nga penpau ke jing kublai We have some more to cut. Just take some of all of that. I'm ready. Presiden John ka lawikan siya sila.